Kene kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban pulih dailus tasim kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Kelma buron kari India ya kelong khus ngi kha bakhandai phulai jong Presiden Bamenswa Dr. APJ Abdul Kalam hnin kesngi. Mentah kesngi inwan jong Vice President Jagdeep Dhankar ya ke Guwahati bat Shillong. Bat Kranshai Menteri Kesorka Meghalaya ba enamla ban penkiu shispa na ka shispa e ketulop jong kinohikai SSA hendrai enwat e kalat ban weng ya ke jing e jongki. Henin kesngi ke khatsam tarik urisau kari ke ken mau burom ya kesngi kha bakhandai phulai jong Presiden Bamenswa Dr. APJ Abdul Kalam. Ya Dr. APJ Abdul Kalam lakha ke khatsam tarik urisau syajar khandai spotlight pawai Harameshwaram Tamil Nadu. Lajutip ya kum missile man jong ke India. Dr. Avul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam uday ubalapan tibet ha ke aeronautical engineering but ula not senyang shikat day kum project director ban shnaya ke satellite launch vehicle ke Banengkong jong ke India. Ula don bentaru ha ke bapen kelaya ke launch vehicle program jong ke Indian Space Research Organization ISRO but kamtam ha ke basnaya ke do jong ke PSLV. Ula long uru start science uba paunam tam he India ubla yo ya ki honorary doctorate na ki Leipzig University bat Jakapuli. Ulayok pediang yaki kusnam kum ke Padma Bhushan, Padma Vibhushan, bat ya ke Bharat Ratna kebalong ke kusnam bahaklee jong ke India. Hakasnam Arajar R, Dr. APJ Abdul Kalam, ulalong Presiden Bakatway jong ke India. Vice President jong ke India Jagdeep Dhankar bu Dr. Sudesh Dhankar kinwan jong RC ya ke Guwahati, Assam bat ke Shillong, ha Meghalaya kata menta ke sgi khan riu tarik bat lasai ke sgi khan nyo tarik Urisau Arajar Arposau. Hakane ke jingwan jong ki Vice President unlong kumukongsan bat unbu yo maunong rim jong ke Meghalaya Skill and Innovation Hub ha mau diang ha New Shillong. Nangta Vice President unit jungwaru ya ke IT Park bat ke Raj Bhavan ha Shillong bat unya kenduru ya Menteri Rangba bat ki wede ki Rangba officer. Menteri Rangba do Narendra Modi ulaban ye ke jingdon kam bandon ye ki kendon penyak kam situl perthai na ke benta ke digital technology. Ulaong baya ke ne ka phang lawan ra da ke India ha ka por balong ke G20 Summit ha India presidency but ula kentu ye ki ri ke perthai bakin itu ye ke jingdon kam jong ka ni ha ka sensyal khadar. Haka jingple ya ke International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA Arajar Arpusau ha Bharat Mandapam New Delhi hinin kasgi Menteri Rangba do ulong ba ke jingtmu jong ke WTSA kalong ban train ha kamenta ban kintiu sha plang ye ke kerdam jong ke perthai situlum kat ba ke India Mobile Congress keladon bentab ha hakikam ai jing shakri. Ula ongru baki India ka deka wei ni kiri ka bapau nam bha ka perthai ha ka liang ka kam pathai kubor bat ki kor ki bo technology bayadai bat ka. Ke India ka don shispa arpo klur ki no pendon kam mobile phone khandai po san klur ki no pendon kam internet bat palat saupo na ka shispa jong ki kam la pendap bat kiri ka perthai lale lengba ki kor digital ula benrap. Shosho umudi ulong ba ke jing yo ichinga jong ki India halo ke jing penon kami ki kor ki bo digital kadai ke bala pensyong no rem ha ki south li ki paya ki tiar kitan ki babit dor ke jing penyaso sabaro ki jaka ba kendong ke data ke babit dor bat ke Banengkong ha ke jing penon kam ya ki kor ki bo digital. President ke Federation of Khasi Jaintian Garo Peoples FKT-GP East Jaintia Hills District ubat Dehok Sumer ulaya kendo Dr. GH Chermang Member Secretary jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ban pinpau ke jing persya ya ke jing penso patba na ke bentaban sengkar khana dobilan da ke Megha Top Cement Private Limited. Ubat Sumer ula pinpau ke jing sngokya halo ke jing don ki karkhana ba menta ke bala bo jing mai ke tulong bat ya ki wa hakathan.
nakaliang Dr. Chermang ula pensyai baka office jong ka penlong ki jing pensngo pa ba da ka jing trelang but deputy commissioner ringkat ki rai bala shim da ka thanat environment forest and climate change jong ka sokar pedeng kajing pensngo pa ba ka blabo ban penlong ha ka khat prata rik menta ubnai kala pen khya jing mot ikinong shong shnong na ka jing shapting ya ka jing penjulo re ka mareng bat jing kta ya ka koit ka khya kene kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bon lam shapi ya ka kubor ban peteng biang ya ka kubor kat ba ki no hikai SSA ki dang beteng ki ji ki bandawa pen ki shispa na ka shispa ya ka tulop jongki ka sorka Meghalaya kala kren da ka basai kedal bahkan amla ban ai ka jingdawa jongki shisen ai haba pen tepat bakatanat ka dang wat ya ka lat ban weng ya ka ni ki jing e Menteri Katanat Puli Puthi ka Meghalaya urakam e sangma nin kasngi ulaya tho ikinong tho kubor ba shim lala banyakendo ikinong hikai bayaki namar ba udan sharilom karu bat menta ba uladan hakanong ba ula banyakendo yaki hakanu kono kupor ula bandru bak SSA ka deka program jang ka sokar India haka bak jalla ka don benta tang shipho na ka shispa haka jing sew ya ka tulop jang kino hikai bat pentip ru banadu kasnam araja khat phra ka sokar pedeng kala penduna ya ka bha jongka da san na ka shispa man na ka snem bat menta ka bha ka long hinyo pho na ka shispa na ka sokar pedeng bat lai pho na ka shispa na ka jalla Kumshibinta jongka National Tobacco Control Program NTCP la penlong ya kajing lap ban pensyai bat pensutu ikisamla hador kunno ban light ni kajing bam bat jing di yauduma ha Community Health Center CHC hab herembong kajing tmu jongka ne ka long ban pensutu ikisamla shapang kajing ma bat jing sniu kibami na kababam bat di duma kaban kenteo pat ya ka koit ka kya bat kalawai ka ban light na kajing di duma bat secret Dr. MB Mauri, Senior Dental Surgeon, ila ay ka jimbatay ka basay halo ka jingkta jong tumasla ya baro ar katay ka shintur bat ka koit ka kya baro kaway. Dr. Mauri ila ban ni ka jingma ki ba net slam ki ba mi na ka jingbam duma kum ka jingbam pong ha ka shintur ki jingpang jong kitor bat ukulong snam. Ka kubo jong si ki samla ka long bakin shim ya ka rai da ka batip iki jingma jong duma bat banyale persa iki jingpenbor jong ki paralong. Ka Northeastern Hill University nehu kalapelat yaki Integrated Teacher Education Program ITEP nakabanta ban penmi ikinong hikai ki batbit ki balaban ai ki jingikai ka ban pensan penroy yaki khanna hakilyang babun rukom bat khamtam hakikadan baro jong ka jingpuli haskul Menteri Katanat Puli Puthi jong ka Meghalaya uba el hekru ulayaro yakini kakam bala kershan de katanat Puli Puthi jong ka sokar pedeng ula pensyai be ka jingmentoy jong ka sokar jong ka program bakalong tang ban penmi yakinong hikai ki batben handrai kinong shongshnong ki badon jingkit kli kani ka program ka bas sausnem ka tarwa artli ki major ha ka bachelor degree kintup yaki education but ki specialized subject kum ka language ka social science but mathematics kani ka program ka board yaki jingbata jong ka national education policy arajar arpo Kanang banla banbo di kikendon hukum bat rukom le hakabede bat kahok jong kinong shong shnong bakin yo lat banwat jingtip bat ru ban penla ek sarkar bakan pentre kambha yak RTI kabor penya district jong ka West Garo Hills kala penlong yak program pensong thu pat ba halo ka Right to Information Act arajar san nakabenta kinong tre sarkar jong baro kitna tre kam ha West Garo Hills district ha DRDA conference hall hatura laban penken mau bahapo kikendon jong ka RTI Act unu shong shnong jong ka India ula ban kerpat lani panjing tip na katuna trekam jong ka sorkar pedeng lani sorkar jella ka badai pat ban ajubab kloy lani hapo laiposngi katoko kubar kalakun na ka AKASHVANI SHILLONG hakapo prabajing ina so bat ka AKASHVANI na Delhi ban wan lami ka kubor hakaktin Hindi ban penbut ka kubor hakaktin pareng hakapo pra ka san minute kane kadai ka AKASHVANI SHILLONG